batho nka re ke nna le bo mathosa ka nako tsele tsa bo Jam Ale angeke mana angeke mana angeke angeke uzuthweke uzotshayisa man Chobi wa yana re ho itse ka re a re nna itse go ha e ba nla ba re mosadi ha tsena go bohadi o etsa tse mmatswala di etsang ka itse that ene ka rana ka yona ka sure a re Chobi bona another day another M&M diaries ka re Chobi o iralang a re nna go tlotlele ka story sa ka le mama zalaka a go itse bana ke go bana la buti ona he se go bana la buti ona nna la buti ra bolela sharp nna la buti se ne re bolela ga fetsa taba rena nna la buti ra simollo jola a go itse mang ke bone hore mme o hang rate ngwana ha ya tlilong introducer a re ka tsena ka kwa ga ka mo ga mpa Limpopo ka introducewa he se ne ke introducewa so big so deke mal mme o tlohile a tsampozela a bol ampolela mo pela ngwana hae from the first day ampolela hore ena hang rate ena o ratela ngwana hae mosadi o le wa hae wa ntla go itse mang ba ntlhoetse hore nna I'm from the other tribe bona ke ba pedi ka yo Mama Zala is xenophobic Mama Zala is xenophobic she's a xenophobia a re ke re Chomi ba mpolelo ga wa nna ba nkutlisise because I'm from another tribe ene bona ke ba pedi so moshimane o wa ka o na jona le ngwanyana mongwa mo pedi ba tlhalana so Mama Zala o rata ngwanyana ole because ba tsena le yena ke reke a re itse man from that day le ge go ntshiwa mahadi Mama Zala ka nasa go nasa participate mo di tsentsa ka tsa mahadi ka ya ka ntshetswa mahadi he se e fa ntshetswa mahadi ka nyalwa bona gwa nna white wedding kamo le kakwa le ka tsatsi ke tlilo apesiwa Mama Zala ka nasana go eo go no bona gore mme o ang rate from the one from the get go a re nne nthotenang go go hitima monna ka is the only child so ke Mama Zala ke ratswale le monnaka so itse se ne re fetso nyalana ya nna gore ya no re ilwetsang re first re nne ko habo because na bolela taba yang ya gore mayo salaliwane ka mabaka mafeng papa teng o bereka go di trackeng so ke monno ile re wa tsamaya o boa maybe o tsamaile bo ma 2 weeks wa boa after sebakanyana se sirileng wa tlhalohanya so ena le ena ka o berekela khole in another province ko re kopanetseng ko teng so ka ena o berekela ka ko o kupile hore nna e re ke lo nna go Limpopo ke nne le mmahae a re itse manna le mme ole ne re le cat and dog meow meow a re lwa every day he re setse re di thugana go nna wes a re itse ka wa itse gore mme ana a o je bohobe ka re okay Chomi a re ka wa itse gore mme ana o je bohobe a wa ka thomo ithusa ka moshimanenyana mongwe wa ka mo next door a se moshimanenyana ke moshimane mo golo like ke ba shimanenyana ba ba 45 46 a go itse mang ka thomo ithusa ka moshimane le ka thomo ithusa ka moshimane le ka thomo ithusa ka moshimane le tell me why this one time ke laetse Mama Zala ka tsamaya he ke bolela Mama Zala gore ka tsamaya ke ya toropong ka boa ke tlo boa latere ka irang ka oversleep nna ka se tsamaye kante Mama Zala o ikutswa le the same guy Actually, ho ganne fela ke tswa from our room ko morago ntlu ke ya into the main house he ke tsena into the main house ke kira Mama Zala le mang le the boy ba feditse ka paranyang ko se they are just sitting naked on the couches ka Mama Zala a go itse mang a ke tsore ke lle a go hira galeng ka lebella moshimano le ka re and then wena a ga wena nona no re nka betha wena o liwane Mama Zala o ntsha nyoko wena go betha ka go age mate ka Mama Zala o ena o mo ke ngwanyana wa di manere ke yo a re Chomi yano e utlwisang botlhoko ke hore I am pregnant and yano Mama Zala wa itse hore ngwana a siwa ka mo lapeng la bona ba gona yanong ha o no re a ka ntsha sephiri ka ga ka ba ntsha sephiri sa hore ngwana nna ke memileng kwa moshimane wa ka mo next door le nna ke bolella ba bezala hore Mama Zala o khiritla ke ngwanona so pila nna le Mama Zala ka re khiritla ke moshimane ka mo next door re di thuka a re no go itse kopela le skebelang jaja re family nna ke editse se ba mpoleletseng sona ha o tsena go bogadi go etsa se Mama Zala a se etsang ene wa fetella ka sona so Mama Zala ka ke katse go bala le moshimane go next door nna ke tsene le nna ka irang ka go bala le moshimane go next door e be nna ka bati ka irang ka ima so ngwana go mo tshwara ene go mo godisa nna le monna ka Mama Zala le ene mo godisa se setlogolo sa hae because ke ngwana boyfriend tae ka yo a you betsa lambo di family